Ekundi giguchita imenti development forum kirani amwe na atongere bagisiasa kuma imenti nikejete amwe na gutariria mwerekera jwao arabugite kira bakwenda bone guchokia nkumere yare wa umbere kiri ichigo mbunge bina bya imenti nibyo South Imenti, Central, North na Bure bakiari yake amababa ugite bo bate kwenda kugukania Meru ende kira bakwenda ndi guchokaniria ntere na guchitethia gukurata umbere bagwita na mbere na kwariria mugoti rajejanĩtie na wathani wa Rais Ruto bakiuga ni murigo kiria Kenya na ni banogini kuongerwa ugoti o ura gugukea. Atongeria mwanya kuma mirigene ya South Imenti, Central Imenti, North Imenti na Bure ne bethirito bakija mwe na kuthithia ikundi na rieto Imenti Development Forum. Gikundi kiria atongeria baba kiaria ntere chithimbari baugite no kaba kwenda guchokaniriga Imenti ritigautuke inya bahatu atuchokerete Imenti kenda tutaranirua na maendeleo zariko zaza kunde ndatumiaza tamutongeri omwe ugire into bya thikari ni uru na mbio antarano. We are riding on a progressive agenda to make sure Imenti iko the next step na ita to the next level. Na tugakinya tugwatanirite na turiantu bawendo witikio na wirigiro atina mato gwete bibio bidatu otro totekinya lakini igari tukone yakari kwenda gutanguka na kinyala atanguka nuiyo tinyungu yumba kurungama ina mali yairi Meru iturungama Imenti iturungami kuno mwanka turungike yarire ya Imenti utu tuli andu ba Imenti tukwenda identity kinya tukethwa twina political, economic na social identity. Ni atongeria barabara ombete ikundi kikethira gigikirwa siasa buru gutwika no kaba guciendera kana bakwathurana Meru ira to buromba ibutugwata mbaru na arabo atona tukiariria mantu za Imenti kwiza amwe ukagita muntu wigwo gwa no ntutu tutezete gukandamiza bangi batu utira bate siasa twi lakini uti muntu ombo twira tugateithia community yetu kana kuri muntu ombo twira tugateithia community yetu ati no tuitukira siasa hapana no munga tutethie tugetwa subtribalist hapana katukwenda kwithirwa twirebete mbere kinya tuya kugwatana na mali yara yangi yairi nkuruki kiuthurano neke ni bonekete kumeneria mutongi wa mugongo Daktari William Ruto nikiria bakuga goti buri iguru muno na gatiri gakaga gwitwa mukenya ni kanogi kugitithwo ugoti bure kinya bakwa bate kwana machiala jayo antu baba baukamatithwa mirigo ne gutwike excessive bwakarabo kiongaira tax mugongo joka unika na kinya bwari wa mbeche iji itigweta upuritira ngugi aigo ikura miuko ya antu utu tikwenda utaxo kairi na ale luya baliuga tawe iguga no we yagi ko baliuga asha amiro baliuga atia antu batikwenda utaxo kairi bakunoga tafadhali taxi u nirungikwe ni atongeria baraba kuthurene kanisene ya PCA Thimbari jure muchemanio jojo ambere jo guchokia njara kirintura aria bakujite na kigena kya mungana jo milioni 1 kenda gutetheria kanisa eje gwaka nyumba ya kompyuta bukana nyumba erekethere na mitambo ya kinande na tukarega gwitania nore ndiguru igwita bahatu tugatigwa nyuma na tukarega kwambiria kuma nturene cietu atukona abangi betite na mbere na tututigina antu betu baithimbari burenda twitania ndigurure itite kana tutigwa nyuma kuma ithimbari wandini ya Bogeta West gicigo mbunge kia South Imenti nkiripotera ndeto cia weru wikendi riakwa rietwa ni Mutungi Kare.